Ćao svima ovdje Tehnosvetu. Danas, kao što sam obećao, posle dugo testiranje baterije Xiaomi 10400, radim kratki pregledavanje njene kapaciteta. Ovako. Lepo unijlinski korpus, kao što smo rekli, dosta čvrsto leži u ruci. Kvalitetna izrada, ništa ne škripi, sve jako lepo sklopljeno. Dugmić koji pokazuje po 25% koliko vam je stanje na bateriji, sad vidite da je ona puna, napunjena potpuno. Powerbanks napuni za otprilike za nekih 8 sati i što sam ja uspio iz njega da izvučem. 4,5 punjenje mog telefona Nexus 5. Na Nexus 5 baterija je 2300 mAh, ovdje prema podacima je 10400, efektivno verovatno ima negdje 8000, tako nešto. Ne bih da baratam sa brojkama, ima više tih stvari, testera i stvari koje mogu da se prikopčavaju na njega, da se izmeri amperaža, voltaža i sve ostalo. Ja pričam isključivo iz mog ličnog iskustva. Znači 4,5 puta ja sam uspio da napunim svoj telefon sa ovom baterijom. Na put otići je nezamjenjivo. Znači nezamjenjivo je otići na put negdje ako nemate ispunjač pored sebe, ako vas mrzi da puniti, a hoćete da slušate muziku, gledate filmove, hoćete da imate svoj prenosivi zvučnik koji vam crkne za sat vremena i tako dalje. Znači punite sve. Punite telefon, punite svoje Bluetooth slušalice, punite drugi uređaje koji sve što se može puniti na USB, možete puniti s ovim. Izlazna snaga je 2 ampera, 1.8, 1.9, koliko sam vidio prema intervjuima koji su radili na YouTube-u, drugi kad se radilo drugo pregledavanje. Ja sam veoma zadovoljan i iznenađen. I verovatno ova stvar ide na prodaju. Vidjet ćemo, stavit ću ja nju na prodaju. Samo da istestiram još jednu pridošlicu. Gledajte moj kanal, potpisujte se na njega, stavite lajkove, a vidimo se kasnije kad budem pregledavao moje novo pakovanje, novu baterijicu, isto od firme Xiaomi, ali novi model 2015. Sa ovom sam veoma zadovoljan. Veoma, znači svakom bi preporučio da kupi. Nezamjenjiva je stvar. Ništa, čao, pozdrav!